Life is a riddle. ژوند یو دوڼه ده. دوڼه یعنې پهیلي. په ځینې علاقو کې ورته حلقات هم وایي. Life is a riddle. What did he give you? هغه تا له څه درکړو. What did he give you? She betrayed you. هغې تا له دوکه درکړه. She betrayed you. He gave me nothing but sorrow. هغه مال د دوکې نه سیوا هیڅ را نه کړو. He gave me nothing but sorrow. The car is ready. موټر تیار دی. The car is ready. You are so fortunate. ته ډېر بختور یې. You are so fortunate. This isn't right. دا صحیح نه ده. This isn't right. Can I sleep here? آیا زه دلته اوده کیدی شم؟ Can I sleep here? We are in a hurry. مونږ په تادۍ کې یو. We are in a hurry. What's the story? قصه څه ده؟ What's the story? Where did you go? ته چېرته تللی وې؟ Where did you go? What is the need to regret? د پېمانتیا څه ضرورت دی؟ What is the need to regret? Whose turn is it? د چا نمبر دی؟ Whose turn is it? I used to hate him. زما به هغه بدی شو. I used to hate him. Are your eyesight bad? نظر دی خراب دی کو. Are your eyesight bad? He passed the exam with ease. هغه په آسانۍ سره امتحان کې پاس شو. He passed the exam with ease. Do you accept her? آیا ته هغه قبلی؟ Do you accept her? I accept her with my heart. زه هغه د زړه نه قبلوم. I accept her with my heart. Didn't you go out? آیا ته بهر ته نه وې وتې؟ Didn't you go out? Do you believe me? آیا ستا په ما باور دی؟ باور یعنی یقین. Do you believe me? He began to shout. هغه په چغه شو. He began to shout. Control your tone. په خپله لهجه قابو وساته. Control your tone. He tolerated everything quietly. هغه هر څه په خاموشۍ سره برداشت کړو. He tolerated everything quietly. He is after a job. هغه نوکری پسې لګېدلی دی. He is after a job. He studied abroad. هغه بهر ملک پړهی کړې وه. He studied abroad. What do you need? ستا څه پکار دي؟ What do you need? He's already left. هغه تللی دی. He's already left. I need peace. ما ته د سکون ضرورت دی. I need peace. I cried all night. ما ټوله شپه وژړل. I cried all night. When will the milkman come? پی واله به کله راځي؟ When will the milkman come? I got slept. زه اوده شوی وم. I got slept. The milkman will not come today. نن به پیو واله نه راځي. The milkman will not
come today. I have a headache. په سر می درد دی. I have a headache. I want to ease your difficulties. زستا ستونزې اسانول غواړم. ستونزې یعنی مشکلات. یا تاسو داسې ویلی شئ زستا مشکلات اسانول غواړم. I want to ease your difficulties. I have some money. ما سره لږې پیسې دي. I have some money. Your sorrow will never end. ستا خفګان به چېرته ختم نشي. Your sorrow will never end. I haven't met him. زه هغه سره نه یم میلاو شوی. I haven't met him. She said yes thrice. هغې 3 پیرې او اووی. She said yes thrice. Let me try again. پرېږده چې بیا هڅه وکړم. هڅه یعنی کوشش. Let me try again. I cannot tolerate hunger. زه لږه نشم برداشت کولی. I cannot tolerate hunger. I don't like haste. تادی می نه ده خوښه. I don't like haste. No one responded. هیچا ځواب ورنکړو. No one responded. I am not worthy of your love. زه ستا د مینې وړ نه یم. وړ نه یم یعنی لایق نه یم. یا تاسو داسې هم ویلی شئ زه ستا د مینې لایق نه یم. I am not worthy of your love. I am not worthy of your hatred. زه ستا د نفرت وړ نه یم. I am not worthy of your hatred. Nice to meet you. په لیدو دې خوشحاله شوم. Nice to meet you. Please sign here. دلته دسخط وکړئ. Please sign here. Let us see where he stands. راځئ چې وګورو چې هغه څومره اوبو کې دی. د دې جملې مطلب دا دی چې راځئ چې وګورو چې په هغه کې څومره قابلیت دی. Let us see where he stands. We went shopping. مونږ په بیه اغستو لتلی وو. یعنی مونږ شاپینګ لتلی وو. We went shopping. This is not the place to sleep. دا د وده کېدو ځای نه دی. This is not the place to sleep. We are going home. مونږ کور ته روان یو. We are going home. You have no right to be happy. تا ته حق نه دی حاصل چې خوشحاله شي. You have no right to be happy. What's that bird? دغه کومه مرغۍ ده. What's that bird? Stop worrying about me. زما فکر کول پرېږده. Stop worrying about me. You are looking happy. ته خوشحاله ښکاري. You are looking happy. Happiness looks good on your face. خوشحالي ستا په مخ ښکلې ښکاري. Happiness looks good on your face. Where is the shop? دکان کوم ځای دی. Where is the shop? How did you pass the exam? ته امتحان کې څنګه بریالی شوې. How did you pass the exam? In which college do you study? ته په کوم پوهنځي کې سبق وایې. پوهنځي یعنی کالج. In which college do you study? I got it made for you. ما دا ستا د پاره جوړ کړو. I got it made for you. He came to see me. هغه مال میلاوېدو له راغلی و. He came to see me. He invited me.
هغه ماله بلنه راکړه. He invited me. د دې نورو ویډیوګانو نه ځان خبرولو لپاره د چینل PE Everyone سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن آل نوټیفیکیشن کلیک کړئ. نور چې کوم ویډیوګانې راځي نو تاسو به په وخت خبرېږئ. Thanks for watching.